Dobro vam veče. Oblačnost iz oblasti centralne Evrope premešta se preko našeg područja dalje ka istoku kontinenta, pa se i u Srbiji mestimično očekuju kiša, susnežica i sneg. Temperatura zimska, sutra slična današnjoj, a za vikend toplije. Sutra je iznad većeg dela Balkanskog poluostrva i našeg područja umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom u centralnim i zapadnim predelima sa snegom. Najniža temperatura 0 očekuje se u Mariboru, najtoplije biće u Atini kao i prethodnih dana sa 15 stepeni. U četvrtak umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom na planinama sa snegom, susnežica i sneg ponegde na zapadu i severu. Samo na jugu i istoku tokom većeg dela dana uglavnom suvo. Vetar slab do umeren severni, na jugu, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od -3 do 2 stepena, maksimalno od 0 na zapadu do 10 stepeni na jugoistoku zemlje. U glavnom gradu ujutru i pre podne susnežica i sneg, popodne slaba kiša. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 4 stepena. U Novom Sadu povremeno susnežica i sneg, popodne kiša, temperatura jutarnja -1, najviša dnevna +2 stepena. U Kragujevcu slično vreme, temperatura će biti u intervalu od 0 do 5 stepeni. U Nišu popodne i u toku noći kiša, temperatura jutarnja 1 stepen, najviša dnevna 10 stepeni. U Prištini slično vreme, temperatura jutarnja -2, najviša dnevna 8 stepeni, a kiša se očekuje popodne i u toku noći. I vreme narednih dana. Pretežno oblačno, mestimično s kišom na višim planinama sa snegom. U subotu i nedelju u Košavskom području i na planinama umereni jak jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima. Do ponedeljka toplo sa temperaturom oko ili malo iznad proseka, a zatim u padu. Sneg i zimsko vreme u većem delu centralne Evrope. Zima u Poljskoj. Iako Poljaci već sanjaju proleće, zima im se ponovo vratila i donela obilne snežne padavine, posebno u zapadnim, južnim i centralnim delovima zemlje. Prema prognozi meteorologa očekuju ih nove padavine i niska temperatura i do -15 stepeni. Gledali ste prognozu vremena, mi se vidimo u Dnevniku, a do tada prijatno veče uz programe Radio Televizije Srbije. Saobraćaj umerenog intenziteta obavlja se po svojim kolovozima i uz dobru vidljivost, osim na području Sjenice, gde je smanjena i do 100 metara. Svi putevi su prohodni, na državnim putevima drugog i trećeg prioriteta, kolovozi su vlažni u nižnim predelima, dok sneg ima mestimično u raskošenom stanju do 5 cm na teritoriji Vranja, Novog Pazara, Kruševca, Ivanjice, Kolubare. U organizaciji Nezavisnog sindikata policije, Uprave saobraćajne policije Srbije i emisije Stanje na putevima RTS-a, juče na klinici za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović na dečijem odeljenju uručeno oko 100 paketa dece sa invaliditetom koje su na lečenju u ovom centru. Želja donatora je da se ova tradicija darivanja nastavi tokom čitave godine i da se na taj način deci omogući lakši boravak u bolnici. Na delu državnog puta prvog reda broj 1 došlo je do izmene režima saobraćaja zbog radova na otklanjanju odrona na deonici autoputa između Niša i Aleksinca u smeru od Niša ka Beogradu. Srećan i bezbedan put želi vam Javni medijski servis Srbije.